nih kekini sebetul dari nak lo hidup di Bali menyambung beraya menjejahitan dan mengutang buan. Aduh mau sajan gak ini bakat jemak nih toh somah tancingnya ngoyong jumah pokok melalui metajen singsan bisa nulungin soma. Iya dia mau chat bapak nih. Tani Mimi nih jadi takunin. Mimi ini pasti ngawang nih bapak nih. Mimi, aku madam kunyit dialas. Kunyit dialas, tapi sudah itu temu. Arti belat badannya metemu, gitu deh. Belat badan tuh apa, Mi? Nih sajan gede. Kemarin suka ada pokjar penyuluh bahasa Bali di aneh-aneh di Banjar gede pusing kan marengin ke legangin dia melajah bahasa Bali. Belat badan tuh kini di belat badan tuh basite paribase di pelajaran bahasa Bali. Amun sing pelih tuh ben meme nah itu nak rerasmen anggon ni raga ngegonjakan ngajak Adi Sawitra timpal gitu itu manggon mau kedekan kemudian basi te paribase pengelengut base amun sing pelih ben meme nak gitu si sejati ini deh. Oh gitu. Oh gitu subuh nih bener nih deh. Tenangin melajah. Kian alis adine medonintaran apa tuh, Mi? Alis medonintaran gitu deh. Oh, Alis medonintaran tuh pepindah. Artinya alisnya ya itu nyerarit melah alis ini medonintaran gitu. kian bang yang adine acal gondelayu apa tuh, Mi? Tuh patre tuh pepindahan masih hacekel gondelayu artinya bangkeang yadi langsing cegeg melah gitu. Kuyening Mimi apa salah sanggam pines ya? Mimi ada jel gitu kan dia meme deh mi tapi meme mokok gini nak meme jegek masih nawang deh. Nah, yening pokoknya beli moyang gadang jailoh apa kene, Mi? Arti di sujati ini tuh artinya kresne yang arti di belah badan itu artinya tresne yang gede manis subok keleh mare ngerti tresne itu artinya gede mendemenan ngajak anak jadi nucenik gede dia malu memandang tresne gitu pelajaran apa tuh man tresne adi jek tawah sajan gede melajar nyen man pelajaran tresne deh Sing PR, Mi, nani nak jadi bapak jak petot londe. hah ini deh apa ini deh lang ngajak ngali bapak lang beli ya adik beli SMS aja tetangga ini nih yang